Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami marang idikepe merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara Bapalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nerang makdeng ku pecakat kami sukutan keluahan Mersodip mo kita, asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permaseh ate. Pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas sukutan enda. Amin. Renungan tah si Darian. Ibuku renungan wasiat nai si merjudul Mulak mo mendahi Tuhan. Bagi sinidok lapihan simbadia, imo si tersurat i Hosea bindu 12 ayat sada soh ayat 14. Janah nahat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pepitukan si mendok, kumernai ale kene pinempar si Jakob, tok mo kene tabadebatan dene, jana balik mo tabasa. Nggeluh mo kene iwagasan dom keleng deket kebujuran, jana sobar mo kene, mo mema marangkade naing bakinan debata bain dene. Ale Karina dengan. Ibas KBBI barang P Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata merbalik i memulak arahna atau merputar. Mula kita mermotor naik salah dalan atau soh mi dalan buntu, kita perlu merbalik arah. Memang repot mula merbalik arah. Tapi hukum oda, maksoh kita mi bekas si kita tuju. Hosea tenggo-tenggo mendahi Israel dekat Juda, asa mulak mi Tuhan. Kalai, enggo salah dalan, salah arah, janah laling. Enggo ibuali kalai Tuhan, mengotoi, janah mendauhi Tuhan. Israel enggo tunduk dekat merpengharapan, mendahi Asyur dekat Mesir. Bangsa Israel merukur rendates kumerna kini biakna. Padahal, kini biakni idapet ketan akal-akal dekat kejahatan naik. Kalai tuhu-tuhu kalon enggo laling janah peroken hukum ni Tuhan. Idi berarti kalai hancur. Kecuali kalai balik ni Tuhan. Kalai kenah mengakui kekuasaan deket keleng ni Tuhan. Kalai pe kenah mengakui dosa-dosana. Mengido kesasan dosa bai Tuhan. Janah balik merdalan, idalan si senteng. Idi kengon dia kita merbekas, lot ngo i bekas marang i arah, marang i dalan si salah. Makin daw ngon dia kita itu hanai, ngeut ngo kita mengasangkan dirinta, marang kekuatan si deban i luar Tuhan. Atau pe, nggo lemelomonta si bang mikala. Mula bagi, kenah ngo kita balik mi Tuhan. Mersodip mo kita. Liasate mo Tuhan, enggo ipesenget kono kami. Nggeut ngo kami balik mi dalan mo si senteng. Ampuni mo kami ipengilako si enggo memaing ciu ate dengan nami. Pergegoi mo kami, asa tok kami merdalan mengikutkan ko. Amin. Bagi mo renungan tasi Darian, ulang lupa ki subscribe, like, janaki bagikan beaka dengan ta si deban kena. Merkitekan kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masuk kita karinana. Juan mo banta. Shalom.